Evo me na kineskom zidu. Kako se zove? Nekih 6000 km veličine. Ovdje se penješ uz neke lude stepenice. Ko zna koliko to, mislim, vodi gore preko planina. Da se vidi. Ovdje je stvarno nizbrdo jako. Nije baš za svakog liži, ja sam se zadihao jer je bilo više stotina stepenica i sad imam još nešto tudo gore do ovog sljedećeg tornja i tako. Međutim, treba vidjeti to. Kako je čovjekova ruka mogla da napravi nešto ovako veliko. Ali jedno od svjetskih čuda. Danas je 6. septembar 2011. godine, Peking, Kina.